İnşallah sabaklarımızda uşul Şemail Muhammediye kitapti okup yürüyün hareket kılavuz. Oşonun özünden inşallah men öylem jakşı payda olur. Bu kitapti Bişkekte sabagın başlap attabız, ana men oylap atam. Oşol sabakların özün Şamaildi mına uşul Kökjanka kelgende dagı kaytalap okuşubuz gerek. Antkeni hazır biz musulman bolgon menen mına Kökjankaның mekteplerinde bir mektep menen bir mektep muştaşıp, birinin başın biri jarıp, invalid bolup kaldı. Al emes madrasanın baldarındağı barıp ızı çıkılgandарын gördük. Al emes bir yerdeki военныйлар менен меслилер мушташып кетип ызы чуулганда көрүп атабыз. Ошолор сырттан келгендер эмес, ушу Көкжаңактыктар. Ушу биздин кошунабыз, же балабыз, же неберебиз, же таяка, же жээнибиз. Баарыбыз мусулманбыз дейбиз, бирок мусулманчылык кулк мүнөз жорук жок болуп атат бизде. Билип атабыз. Ошол военныйларыбыз бирөөлөргө үйлөнүп атканы бар, ал жакшы, бирок ойнош болуп жүргөндөр да чыгып атат, никеси жок бейнике. Аерге бала түшөт. Бойдо экен катын алсын, пожалуйста, ага каршы эмеспиз. Бирок ойноштук кылган жакшы ушул. Күч кубатың ашып атса, катының алып кел. Болсо биякта никелеп ал, мына молдо турат, бир эмес, эки молдо бар. Эки жерге отуруп катар нике кые берет. Эмне арам иш кылыш керек? Зина болгон жерге бала түшөт. Эмнеге балдарыбызды тыйбайбыз? Ошол сен бүгүн бош коюп, түнкү саат 2-де барып бирөө нуруп аткан бала эртең өзүңүн башын канчалатат. Ошого сен тарбия берген жоксуң. Мектептеги мугалим тарбия бербейт дейсиң, жок. Мугалим 4 саат, 5 саат карайт. Сен 20 саат карайсың. Анан мугалим тарбия берген эмес дейсиң. Сен бербеген мугалим берип бүтөбү? İçip doyuğun jalap doyuğu. Sen 20 saat tarbiye berez olsa muhallim 5 saat tarbiye verip bütöbü sağa. Al tarbiye verev, ilim verev. 45 minutluq sayrayt, tarbiye bir vaqt kalbaya kalat. Sen balаңı tıybasan, erteң özüңü balaң özüң kakşatıp, dişini çap, başını çap, karlar uyun apargan şunda görösün. Pensiyan tiygende, pensiyan senden burada kolungan julup alıp, araqı çip, muzdak uyda kalganda şunda görösün. Az maktanma sen. Balam reket bolat eken, balam kıyın bolat eken, balam basır bolat, yok balam akmak bolat. Kispruş akmak bolat balam seniki. Erteң sen özü köçe barçada şu bolat seniki. Eger balam bugün tıybasan. Barыбыздын туган ошо балдар. Uşu mektep, bul mektep özü bolgon 5-7 mektep var. Anam biriň menen biri muşuşasın. Koy dep koygonga jarabayt. Ne degen jakşılık bu? Kana ошо жерде аксакалдар, kana ошо жердеги жигиттер. Чыкырып тиз отургузуп койгула bir жерге. Kızga kırgıdan tıyuu degen söz var. Bilebiz kimdin balası ekenen. Bardık aytpayбыз biz. Biz jakşı görünüş gerek. Yok, salış gerek aksakaldar sotuna. Tizi oturguduş gerek oşolordu. Çara görüp ata-enesini göçüp ket degenge çeyin barış gerek. Oşenti 10 gün tursa giyin orduna gelip kalat. Balasını tarbiyeli olsa anın gereği Kökjan kандай adamdardın. Öldürüp koysam ne olat ele? Al öldürse bul öldürüp kan tökürüp kesse kanday olat ele? Uyat emez mi? Uyat emez mi tuğandarım?